azowisabatha imini sabatha ibenhle kwabangcwele. Nkosi yamakhosi ngizocela umshumayeli uncwana wasemakhaweni eGauteng province angihole ngomthandazo. Lelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane. Senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bandla lenkosi Mbasa Christian ze amen. Ngwele ngibingelele isihlalo sobukhosi namakhosi nehamenti yonke ingcwele. Amen. Zawucela kwa isihlabelelo sale ndawo esikuyona soqala. Lila ubaba
ngikhethe inkosi yasekuseni. Manazaretha ingcwele silandela unyazo lwezulu, silandela uNkulunkulu wangempela. Manazaretha njengoba ngilapha nje uJulayi wonke ngimspende lapha ngicela inyanga yesibili manje. Ngonyaka uphelile unyazo lwezulu lwaba isimenywa kuleliswe ngoba izulu lalingani. Lase luthi unyazo lwezulu aliyolumela lapha eNtabazwe. Ngafika eNtabazwe wahanjwa nami ngaya eQwaqwa. Ngafika lapho eMpili Stadium lapho olwalibizwe khona unyazo lwezulu. Ngathi uma ngiqala ngigqoka ngaphandle kube singena basho abantu balelizwe bathi kiye unyazo lwezulu lufikile. Kwafanele ukuthi ngiqale ngichaze ukuthi unyazo lwezulu lusebuhleleni. Mina ngumfundisi uMkhwanazi ngithumelelwe unyazo lwezulu njengoba ninenkinga la. Kwaba nesithombe esihle okuyisona esakhela unyazo lwezulu ugazi kule ndawo. Konke lokho engizobala kungenxa yalo msebenzi unyazo lwezulu olwawenza kweliswe. Ngoba kwathi uma ngifika eMpeli Stadium ngase ngedelela ngiyise stadium ngibuza lo omeme unyazo lwezulu ukuthi njengoba umeme unyazo lwezulu nje uqalelini ukwazi ukuthi ukhona unyazo lwezulu. Lokho luthi ngiqale ngoba bese ngihlupheke kakhulu izulu lingane endaweni engiyiphethe. Kwase kufika kimi ukuthi ake ngimeme noShembe ngoba sengihlulekile inkonzweni ezifamous. Khona inkonzo enye nje engekho famous lekaShembe uthi ngase sengimeme uShembe. Ngase ngidelela-ke nami ngoba ngizala umazwi ngathi awucaba bishop. Ngijabula kakhulu ukuthi lathi sizimenywa sifikile lapha kade kwasani nimemeza imvula ingafiki. Namhlanje ntambama imvula izona kozobe kusasa ngeke kuphume kophunya ngo-12. Ngoba kufika ukuphelele namhlanje ngilethe ukuphelele ngilethe inkosi yaManazaretha unyazo lwezulu mayibonge inkosi. La ishaya izulu usuku bonke ngayiqala nami ukuba ngizwe ikhwalehla ngale ngakhalela imoto yami ngathi yafimoto yamphandle. Ngizokhala ugogogogo ngizobuza leyo windi ngithi kwenze njani kuwa iy'mbokodo zamatshe ziyondlini ishaya imoto izikhala ithi kwe ngimsuka uNkulunkulu wami awephuki with screen. Zange ningci ngesuku ngoba khona bayithatha incingo ngoba bangiswa ngikaranta ngingesabi ngoNkulunkulu wami unyazo lwezulu. Okwathi khona lapho sabazimenywa samenyelwa khona eNtabazwe ukuba siyovula umhlangano lapho umeya ayezohlangana khona nezalukazi. Wathatha umbhobho umeya wakhuluma wathi engizangenzani lutho ngoba mina ngihamba noShembe mina ibonge inkosi. Wathi senzotetha uShembe akhuluma engathi futhi la ngifake enkingeni futhi. Ngaphinda ngakela ngathi angisiyo uShembe ngimfundisi kaShembe. uShembe uyena umthumeni ayibonge inkosi. Izululana wahlala ikhwa phezu kwentaba elangisokolisa lapha amasonto onke engangisebenza nawo umhlangano ungakafiki. Wafika umhlangano wasokola lapha futhi ngeqhwa elahlile entabeni zoKhahlamba le eThetheni emndenini weLesotho lapha emfile nhlale khona emzini waKwaMazibuko. Manje namhlanje njengoba ngiyofikile lapha ezokwemukela uNkulunkulu owabenzela imangaliso uzokwakha istadium bekunestadium la ebesakhiwe la ngithi mina hey kufakwa ney'tulo kufakwa konje uShembe uzohlala kusiphi isitulo ngithi mina hayi khululekani uShembe
uzobona ukuthi uzohlala angifuni ukubathetha ahlale esitulweni sikanoma ubani ithi beka izitulo siyobona ngayo masephuma waba ukhamba unyaka wesulu walahlekukhiye waphela isiketi wazobuza unyaka wesulu bathi manje mkhona nje lesi siketi kanti bazowenzani ngaso ngaya kumele ngathi uyabuza ukuthi nisebenzisane isiketi wathi umela semhlabeni ngiyobosa ngoba sengiqedile mina noshemba into engikhuluma isiketi manje amayibona inkosi sekufika ukuphelele kwaphela ungaphelele iy'tulo zahlala lapha zahlala zazoxoxa iy'tulo nesiketi angisaqoqwa ebesi-odiwe konke nepulpiti yakho ibekiwe laphana hhayi yahlala nje ipulpiti ngihlale emuntu ayibonga inkosi selifikile unyaka wesulu lungithumele kule ndawo kulo nyaka malangalathi ayingcwele kulukhulu ukuza konyaka wesulu lapha angazi ukuthi umuntu uma ephucwa into yakhe kanti uma ngabe esefuna ukubuya eze khona kuye kwenziweni iy'ntamo ebezenze zibe lukhulu kangaka hhayi namhlanje bekuza iy'nkani zababili phela kwafanele inkosi ingene ngeyi-1 kwatholakala ukuthi abasebenzisa le ndawo bathi bazobe benomkhosi wokudubula kusesitulweni lamanazareth ayibonge inkosi saze sawugugula umasipala ukuthi kuyiqiniso elingakanani lokho cha wavuma bathi cha kuyiqiniso impela uNkulunkulu wami sizokwenza kanjani somhlehlisana njani ushebe sathi sesikuleshini laphana cha nkosi yamakhosi umasipala uyayisebenzisa indawo ngaleli langa ubaba ngathi angaboneli idate wasekhomba 14 amen uma ngikhuphuka ngifika lapha mina awu uyabona uDevil mkhulu ngifike lapha la seshinda leli bhulu esebenza lapha la selilizwa le date ye-14 la selithi idate ye-14 umkhosi walo lo sebenza ngawo ushe ngofika ngeyi-7 ahambe ngeyi-13 oh yangena inkomo esimini kanti kwenzekani lapha ngafika lapha ngisebenza lapha nasebenza lamanazareta sivula le ndawo zobonimona nje lapha naseningizimu kuvuliwe lapha besilungisele khona ukuthi ifuliti lababa lena ingamphazamisi uma enikelisa ayihambi yohlala lapha athi uma ilunguze ibone ifuliti yakhe ihlezi yonke ithibile ibheke lapha ehleli khona leli abale lingalayibonga inkosi waze wafika u-23 owawuza la lo 23 senza nawo sazosebenza lapha sasebenza kakhulu ngalelo langa kuyisonto uDevil wama ngenyawo lafika lapha ibhulu lathwala izandla ekhanda inhlayisuthi ikhona yonke le nhlayisuthi lapha lathayivale ngiyibonele nto mali isikelwani ihlahla hawu basebesho bethi mfundisi lapha ungasho ukuthi ulethe ibhulu lenzani manje ngaleso sikhathi sesixoxana abaphathi sebethi akuyeke ethempeleni kuzovala u-23 ngaleso sikhathi afika ngaleso sikhathi ibhulu lakenza lapha lakena ngey'tatulo lapha phakathi lakena ngey'tatulo lapha hayo manthi mnakwahle umdala kangaka uzenzelani umntwana yini lento yenzayo awulasele ngigahlanza ngehlamba awunami ngalithuka ngawathuka nami ngathi niwuthuma ayibonge inkosi langigahlanze ibhulu ngehlamba lathi langibiza ngangifuna ukuyimemeza paradise kodwa uyisuluma nguxoxewe langithi gahla ngathi niwuthuma ngase ngithi ekhaya lalela lapha uyabona mangena sengizongena ngenyawo ngey'tatulo la yamana inhlayisuthi ihleli idrishile la nathula ngathi yazi lo mlungu ufuna ukulinga ushebe uthuka mina phambi kwenhlayisuthi uma ngakhala lapha nje ngasuka inkinga enkulu ngase ngivele ngimthatha lo mlungu ngihlehla naye ngithi hayi usibanga umsindo sibangela abantu bakaNkulunkulu umsindo asahambe lefike esiqhele siyelela sayanga le ngemva kwendlu yenkosi lalela saqhela kubo ngiyambuza kodwa yini lento ezabo
kodwa wenzani ngempela uziphoxelani kangaka sizoxoxa kanjani ngiyomfundisi ukuba umfundisi kodwa uma ungahloniphi nami ngiyakwazi ukuba root njengawe phela afanele kule root mina ngisungenza root kusendani kaNkulunkulu la ayisehlukana kumunye impela sahlukana ngokuthi unyazi ngazenzela ugazi lokubalulisa izulu kuleliswe ngase ngiyomangala mina emkhandlwini kahulumeni kaqonda kuwe nami lo omkhulu ophethe nami ngafuna ngihlolisa nje kanti kunina lebhulu kangangami kwabiza umhlangano omkhulu lo mhlangano wawungesonto kwamasipala sahlangana e-ofisi kamasipala laphana zahlukana e-ofisi bathi ngcono sikhonjwe indawo enye ivenue esiyokwenza kuyo le conference ngake ngabona umvangeli umakho athi please 2 seconds ake nge-toilet ungabona ingazi yangena inkomo esimini ngempela uyabona lelo la ngempela sasithukutshela libona sangulunga ngempela kodwa linye igama eleza ukuba indaba ifike evuthwa njalo uthebuye umvangeli umakho laphayana wabuya angazi noma wayebeka amafutha onyazini wayoqaba lapho uthe uma ebuye umakho wathi sizwile ukuthi singangeni ngeyi-1 sakwemukela lokho ngempela sahamba sawuvezisa umholi webandla umuntu ongafihlelwa wakhona uvibelela wenza idate njengamanje sekukhulumele enye idate futhi bajabele enye iveni inkinga yabakhona yamathambo kuthi uma ngabe kugujwe lamathambo lawa ala ngoba thina sicelebrate lapha phezulu kwamadliza uma ngagujwa njalo ubekwa kwenye indawo singeneliseka lelo gama laba inkinga enkulu kabi kwaze wafika evuthwa indaba ukuba cha uShembe akabuye ngetithi afuna ukuya ngawo nathi asingene ngeyi-7 sizosebenza kuze kushaye i-28 uShembe ahambe ngomsombuluko noma ngolwesibili uma ethanda akaxoshiwe ahamba noma nini kodwa ithuwisi igrace yakhe ukuthi ayihlale la amen noma ngeqisa-ke futhi-ke sekulungile kokwemukelewa ngoba uNkulunkulu lona zabo hayi-ke nge-7 seza sazosebenza la asebenza nge-7 lafoni ikhulu lathi hayi ngiyeza lapho reverend ngathi mna hayi ayikho inkinga uthe uma sishayisa la ngoba ngihlala kude mina 74 kilometers ngisuka la ngiya eQwaqwa esethini la engifike ngilale khona kwaMazibuko angakhona ukuhlala esukuke uma ngisuka lapha nje ngo-3 nje yazi ukuthi ngiyongena ngo-5 le ingabela kahle hlangane nalo lapha egeyithini lithi bese lihamba nesinye isikhulu sakamasipala bese lithi mfuna ufike uqala kunabo bonke abantu lapha entabeni kusasa nangempela ngenza njalo ngathi hhayi ngizokwenza njalo ngafika la ngapaka imoto yami la ngafika selikhona ngifika lifaka amadenja thephu lana eniwabonayo ukuthi yihlathi ngase ngiya kulo mina mfike ngilibambisa lena idenja thephu eyi-1 ukuthi likhone ukusebenzisa lena eyodwa sathusha sobabili lapha ngihambe ngiyalibuza ngithi lo ngikusiza ngani le denja thephu uyifakayo izokusiza ngani uyifakelani ngempela uyazi abantu abesawo ngithi iyazi udlala ngesikhathi sakho ngahamba sihamba sobabili sayawufika ezansi sakhuphuka khona la uma sikhuphuka la lithi ibhuno selokhu sixabene nawe angikutholi ukuphumula ngithi mina kwenze njani cha kalingitshela ukuthi uma nakutholi ukuphumula njena
ubani lohluphayo lapha ngenhla kulesitrade singenta lapha ngabakhokheli ngase ngimonile melodi sekufakwa amanzi la uma ngibuza cha nazobiza kithi insizwa zithi ayishuthi umasipala sengithi ke mina mlungu uyakuthanda umasipala sekufakele namanzi uthi umlungu cha akafaka ngomasipala lamanzi awami lamanzi lana ephuzwa leli ikhehla lakho leli la le conference eliza kuyo la lwaphuza leli ikhehla esentabeni lapha manje ngiwavalile laphana ukuthi ngiwathathe kahle ngomshini ngempompi eze ngiwafake emathangweni laphana njengamanje leli pipe ngisalena nginedama eselakhile lena ngifisa leli yadama kanti qeda ukumbuza kubona lezi zinto engiyigqokile waphela mina ngigqoka umjivu uma ngisebenza lapha ngigqoka eyaJoji mayibonge Nkosi ngigqokela lapha engangisebenza khona yafuna ibhulu lithi awubona ubusebenza kuJohannesburg kodwa ngithina yebo ukwenzani hayi ngaqala ngeathizini ngaze ngayifoma ngagcina sengi-operational manager lathi awu kanti ngikhulu kanti nje la iselethi hayi ngithi mina lamanzi awungiphe ngobe kanti uthiwa akamkhulu wami awungiphe amanzi lathi hayi cha lingibuza ukuthi ngidinwa ngasiphi isikhathi mina uma sikhuphuka la wena ucasula nini umthetho wakho wena ngithi mina ngicasuke njalo ngiyagula empini uthi ngoba umuntu noma akhuluma kanjani kuwe wena nje casuku lokhu ukhuluma kahle nje ngithi mina no I told you that I'm a reverend I'm a really reverend I told you so ngedike ngithuthele into engayazi selithi lapha ke uyafuna lamanzi ngithi nawo ngempela uma ungangipha nje ungenzeli i-connection lapha lathi hayi ngoba unjiniyela ngiyamunika imvume siya lapha unikezele abantu bakho besonto amen bese ngithi mina manje uma ngisiya lapha ngizofa laphi ebese asahambe siye lena khona umuzongapha ehlathini sisihamba sobabili bafika laba basebenza nabo babona imoto omkhona zimile la kodwa akekho bayafona umuntu umkhona zithi naye ngisemsini webhunu ngihamba nebhunu amen sihamba ngeyawo eyakhe imoto uyifishe ngale ehlathini la ibonakala eyami sobala la sifike naye kulo i-guest house kulo muzi lo ongapha ngemva kwami afika ngikhombisa athi-ke awubukeke njengonjiniyela-ke buka-ke naba amavalvu akhona yiliphi nje ivalvu ocabanga ukuthi yilona eliluya amanzi mina yileli wathi hayi kanti umjiniyela ngampela uyovala lapha-ke uma usika laphana amen ngase ngithike mina sengiyokwenza amanje wayesetilalela la ungenzi temporary kupha phansi ufakele lamapayipi akho kahle phansi eze ufika lapho ufuna khona amanzi wenzela unyaka osayo ukuthi ungasahlupheki uvele nje uma uqeda le conference umodule lamapayipi ukuthi uyabekisa ukuthi imfene zingawakuphi ukuthi uyabekisa ukuthi kula uvele ufike nje uphenye ukuthi uyajoyina nje amen uyibonile le kayibonile usefumana ukuthi nangonyaka kwasawo sesiyobuya futhi cha ebese ngishesha-ke ngithe nayi asehlukane manje na Mr. Andries ahlukane manje ake ngizame ukuhamba ngiyothenga amapayipi bese ngibuya kule tayisuthi esisebenza nawo madoda ake nenze phela-ke imali nje at least mhlawumbe akuyi-2000 ngoba ngifuna leli bhunu ukuthi lingaze jike ngiqale ngikhuphe laphana mfake lithi jike sisihamba nje sesishoda sibe sesishoda vele sengiqedile ngoba kusasa lizojika leli bhunu ngempela manetha ingcwele sihambe siyothenga amapayipi njengoba limbona nje nalapha amanzi egijima umuzi wonke lapha nje siphuza amanzi ayi-spring water amnandi ayabanda la ephuza ukombela ayibonge Nkosi ngaleli langa-ke fika uNkulunkulu wethu unyazwe esulu la
lesa leli bhunu cha lona layibona lento layibona elathi alulukhu licabene nami nje aliphathekile kahle ngiyabona la sama uphatheka kahle ngoba nakho lesa futhi mhla efika mayifika mayibona igulu lamasipala ziyalapha yana kushembe ngimqhebe ngithi akasondele angasondela nikele ekhaya uma kuphela umsebenzi lapha nawo kwakumuyelwe unyazi bese ngiyakuyena ngithi mina manje now what is your problem now ngoba phela ngibizile woza uzobona uNkulunkulu wethu wathi phela lo uNkulunkulu wakho uyashisa ufuna ngishe uyatebezela kapheleki ubengikhopha ngilapha kude uma bengasondele eduze bengabanjani uthi mafuma mhlawumbe ngizona inhliziyo ngiyomuya cha namhlanje bezima kakhulu ekhaya uNkulunkulu ngempela lona wena ayibonge Nkosi sifaniyo yebhaliwe maNazaretha ibhaliwe lencwadi ungazenzela nje ufuna ukwenza wena kodwa khona unyazo lwezulu khona lukhona impela luwaphetha amaphoyinti aleliswe manje ngangokuthi njengoba ngisho njena la sisebenza la ziningi ziyevela sisebenza la kunekhehla lakwamkhonza la besisebenza la lekhehla ligibela itekisi uma lehla lapha eNtabaswe ivele ishiya isikhwama i-wallet igcwele imali yonke lihambe libizela uma lizongena lapha kuma-security likhumbule ukuthi hayo imali yami ikuphi libuyele emuva ematekisini lithi ngilahlekelwe imali kuthiwa hayi abuyonke amatekisi uma ebuya abuyonke amatekisi siyiphumile ekade igibele abuyonke amatekisi kwaze kwabuya lena eyigibele uma sekhuluma nomnikazi wetekisi uthi cha kancane ngilahla imali ufika isikhwama sigcwele imali yonke ayishile kodwa bebehleli khona abantu ilo dabuka nayo unyazo lwezulu lufile ukuthi ayingathathwa le mali eyaleli ikhehla libonge Nkosi ukhona wamkhonza la bengisebenza naye ukuthi-ke uma ulungiselela umkhosi omkhulu kangaka uhlangabezana ney'nkinga uma phambi kwawo iy'nkinga ezabonwa nangamahoseli ayibona inkinga ushembe umqani wendlela ehamba kwaDukuza ebheke phansi eGratville laphaya uma ezodlula ethendeni lapho khona ebebelimise ngabomu bethi uzodlula lapha leli khehla leli ake sihlale lapha silibize ngoba siyafuna lolu bhoko oluphethwe yileli khehla base bephuma esibhombela ehlela phansi laphana ngaseyitolo zikaThep Makhathini ehla lapha ubombela nanti itende base bemcela isikisi wekhehla awungenela awuze lapha siyakubiza lapha esontweni cha abantu abami ngisangena la laba bembiza uthe uma engena indoda phela uma ingena emzini wendoda iphethe izagila ize yamisa lapha ngothango ebese ingena-ke noma iphethe isikhali sendabuko iseyamisa lapha ngothango isifake nehleza bese ikhulekile singena ibishohlala wangena ubhombela ethendeni wasemisa ubhoko lwakhe lapha eminyango esengenile uthe uma emsamo ngoba bebekhulume kahle ukuthi ufanele abanjwe kuthathwe lolu bhoko uyabona ungahlali ngoshembe ukuthi ufuna ukubona ushembe wena uzoyilanda inkanankana uzozulishola ukuthi yini lento engiyiqalile nazi ngasafuni ukuma wathi uma ngabe fanele bambambe wayesethi awusengiyahamba-ke masha besethenzisana ngokumbamba ngoba bengeyishita bambizele yona uthi othi uma uyangasobha kata phum shiya lapha hawu
upho kahle shiya phum wasephuma ubhombela ufika ingane zakhe wahamba phambi kwazo engaphezulu upho wayibonga inkosi uma ushone inkobini imboniswe lapha ngaphesheya hey inkosi sizwa bathi la unkhabela lekhehla elafika lithunyiwe lapha ukuthi hey awugijime nathi ubhoko sesinike inkinga ethendeni awugijime ukuze leli khetha liwelo thatha ubhoko uthi ushebe ilalelani la hamba buyele emuva ubanyele ukuthi akabelisebenzisa ubhoko beze bedele bese-ke uma sebedele uphinde ubuye futhi uzontshela liyahamba lona mile libheke iningizimu uphinde ubuye uzontshela ukuthi cha sebedele ukusebenzisa iyojika-ke uyojika ukhona uyelula impela kodwa ubhoko lukhulumanga he ubhoko lukhomfuza abantu lishaya imihlathi yamadoda lapho lidlule khona kuyindoda bayibonga inkosi uthi efika lapho unkabela watholela uphi wathi hayi uthi ngisasebenzisa silusebenzisane luthi umuntu umosha lapha ngaphakathi ubhombela wavele waphakamisa isandla phezulu wabamba ubhoko loluselele walemukela phezulu wasegxolela ngalo ibonga inkosi manje babona ubhoko lisekho laphana kodwa manje leli khetha libuyanga uzothatha ubhoko kodwa futhi lezi ngane ehamba leli khetha zimbona ikhetha ligxolela ngobhoko awuyikhona inkinga ikhona ma usondele eduze washeba usondela nyova ungakamile kama uthi usondela kushebeke hlikihla amehlo kuze amaphoyisa lapha azobopha ushebe ngobubhoko limaza abantu amaphoyisa uma efika lapha enkengeni asuka kwadukuza ayabuza umfundisi athi wenze bhoko what's happening bathi hayi ubhoko limaza abantu baleze ubhoko luphi alukho ubhoko hayi wenze bhoko alukho ubhoko ayibonga inkosi abese bethatha imoto belandela umhlangano la ubheke khona uma befika emhlanganweni bahlaniphile laba abandla bekhanyela abathuthuzeli nje njengami bahlaniphile kakhulu wena usuthuthuzele wamqamanga lapho uzujuluka intamo ungumuntu uqhawe uyabona abathakazeli uyabona bafika lapho benza research kulezi ingane lolu bhoko lubuyaphi bathi laba abahamba namaphoyisa hayi is the same one nantalithethe manje ululande kanjani nyenike thulani laphetha nina ngoba bengelani nithile ulo luze kanjani wena futhi ngolunye lelo bathi khabo ulo ngempela kufakaza izoni manje kubuzwa abalandeli uthathe bebho bathi uvele waphakamisa isandla olubamba phezulu nje wasegxolela ngalo kuphela asibonanga ukuthi elithatha kuphi wabona sekuthi into ezoboshela ushemba ayikho ngcono kubuyelwe emuva abuyele emuva kwasekuboshwa abafundisi baboshwa bawungena kwadukuza lapha ngoba kulimele abantu baqamba amanga bathi kunobhoko manje lolu bhoko alukho balimele abantu ngcono kudithenwe abantu ukudithenwa ngeqala 14 days sayinvestigator abafundisi bahamba bawa besuka lapha ejele phakathi ubhombela ke uyahamba ubhombela ngenkinga ukuthi umsebenzi wakhe ayibonga inkosi suka phambi kwaHlembe suka phambi kwaHlembe uzoyithola inkinga ungalokuthi ungaqalisi uma usafuna ukubona njengoThomas uzobona kodwa njengoba ngisho nje ukuthi ubhoko lwadala inkinga namanje kusewulo ubhoko loluphethe umnyazo wesula ibonga impela lozogwaqaza impela phambana nonyazo wena sibona usuphupha umlomo somhlophe kwa ngoba ulwena umuntu ongalwiwa naye sihlezi naye nje lapha sihlezi nenkinga njobe ehleli lapha njena namhlanje wenze isifo nje ukuthi kube njena namhlanje
asiyazi le weather emnandi kanje thina lapha asiyazi ngempela lapha kuyagodola lapha kwehlikwa lapha kweshumoya lapha bekwathi izolo uma unyazo uNkulunkulu ngempela eMnazaretha thina lapha la eNtabazwe selokhu kwagcina ngoBhombela wahamba uBhombela kodwa namhlanje leNkulunkulu usikhumbulile ukukhumbulile konke lokho namhlanje na izitsha zezalwa ngoba sinaye isolo esethi sebekhulumile abasezulwini ngoba uNkulunkulu lona esihleli naye njengoba namhlanje sizothi sihle namhlanje na lapha into wazi uzuyibona into esingayazi lapha nokuthi yini ngibone ngeviki edlule kwatshatshiswa abantu aba-124 ukuthi izwi lenkosi selifikile kubeSuthu. Amen. Manatha ingole asiyincinze njalo sihambe kahle phambi kwaNkulunkulu singoni singayoni lento ngoba uma sona lento kuzoba nenkinga la into la wena owade uhleli ulokhu uthi uzala kakhulu into yodwa kuleli bandla ngeke siye ukuyikhuluma into yodwa kuleli bandla ngoba iyasethusa siyazi ukuthi iphuma njengoba libona uhulumeni njena esixhase kangaka namhlanje na kungenxa yokuba bazi kahle bazonyaza besulu kahle ukuthi lobani mayibonge inkosi sibona abakagesi basifakela ugesi la sibona izisebenzi zisazoklina la namatruck esazothatha iziphuzi nogandaganda ukhipha icoko lezade ngigawula kwenzeka konke into akathi ziyenzeka phela yonke lento yenzeka ayikazi iziqalisa ukwenzeka siyayiqala nje ngonyaka wesizulu namhlanje ngoba lwekanisa isizulu ngonyaka ophelile ngoba uze wakhohlwa umeya uhlabalala ukube akusho lokhu ngithi mina hawu manje ngichabala uthi ushobele sengikhohliwe ukusho mina qhubeka nokusho uthi awushembe ngikhohle ucela imvula manje imvula ayikho manje sengilate kanti ngayicela ngonyaka ophelile awubheke ukuthi kunjani njengamanje lapha ayibonge inkosi ngoba esebonile okuphelele mafike okuphelele ongaphelele uyaphela uyasuka ngeke umenze lutho uBhombela ngithandaza into eyodwa nje ukuthi sigcine siyitholile le ndawo amen angizokhuluma kakhulu ngalokho ngoba angikwazi kahle wena ngiyakungabaza noma uyalithanda lonyasi ngoba ngizokhuluma athi ngikhulume njani wrong angiyeke ukukhuluma ngendaba yalomusi kodwa angikhuluma into eyodwa nje ethi uNkulunkulu akenze lo musi ngonyaka ozayo uthembe athi malufika unyaka lufike lungene manje emzini oswakhiwa mayibonge inkosi akasikhihlabeze ngale ngilozi iqhubeke njalo sigcine sesenzekile konke ngoba mhla kuthiwa isengonyaka le ndawo lela impela wonke isitezi sakhiwe ukuthuthuke ngenyanga entathu buthi ungitshela ukuthi kule ndawo le kungathatha how long uyenza le ndawo le angeke isithathe ngisho inyanga entathu ngathatha mhlambe 2 months bese siqede yonke into uThixo sefike ezongena ibonge inkosi ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu akenze kube njalo kodwa ngiyazi ukuthi kuzohamba uhambe kuze kube njalo kodwa ngiyabezwela abangithanda unyaka wesizulu ukuthi kanti bakhuluma ngempela laba bantu la ukhuluma ngempela wena usaboni nomkhonazi inhlanya zihlezi noThixo zingezwe nje amakhaza ngoba kusho uNkulunkulu uthi basizohlala la silungiselele umsebenzi wakhe oyingcwele silungiselelile umsebenzi oyingcwele kaNkulunkulu namhlanje nathi sesizothola ukukhululeka ke sibuyele nathi emakhaya akhe sahamba unyaka wesizulu lusikhiphile emakhaya letha sizohlala la kumakhaza amaNazaretha abekezeleli ukuhlala lapha
kwesumwa izolo yaqala lenkinga izolo ntambama sathi Nkosi yami lapha bezitha ziyongena kanjani uNtombela uthi hayi ngikhola nje kobhingana nomntakana lokwabili ayike ayikhona futhi benkinga yaphuma uNtombela esuku ekobhingana hawu umale ukuthola seninaselifikile izitha hawu kumnandi nje phandle mayibonge Nkosi uthula umoya wathi ufuza kusuka ithemba uzulibambe usuthulile umoya angeke ngikhohlwe ngeke ngiyeke nehlulanga lapha ngizokuyeka khona lapho kuloko ukucasulayo wena ngoba uninkinga uma ngishumayela ngento emvelele uyacasuka ngeke ukhohlwe kwenzeka ngonyaka odlule mina Thangcwele ngathi uma ngilapha eSpayeni sisebenza sathi eSpayeni ngibona indoda ime lapha phezulu ehambela amathanga khona hawu lo muntu ozenza ushembe ubani kayikho lento ngibuke labantu engisebenza nabo bayibuka le ndoda le kungafiki ukuthi ngitshele madoda bona le ndoda la ngithi uyazi lo muntu lona uyacela usuthi uhambe ngemoto ngalela upaka imoto ngale phela siyagqoka njengoshembe pho awumele ngisuke bashiya wathi mina ngithi ngisaphila njalo ngaleso sikhathi ambona ukuthi sengihlanya ngempela ngibashiya abantu ngitshele uma ngithi ngizofika kuleli khehla libe lapha livele lidwebe ngendlela lebheke eningizimu lidwebe ngigcine senginqamulela manje esiphosi senginqamulela manje lapha tani ikhehla leli liyahamba libheke eshakini manje ngimele lingene lithwa ngene nalo hawu ikhehla leli bamkhulu kuphi mkhulu hayi ekusuthi ngiyakhula akho muntu la bese ngibuya ngijabulile ngibuye ngehle kahle ngiyabantu lapha mangifika lapha kwabantu bathi abantu khona ukugijimela kuyalela ngijimela hayi ngigijimela nje tayike ngiyiphethe uzima uqamba ngaphambi kwabantu ubekela ukugula kwakho ngijayele ngigijimela nje cha nkonazi umemezelo nomkhulu lapha ehlathini ngithi mina kabe ngibebezela nomkhulu ukuthi azasibona ubaba omkhulu la ikhona usha bese ngicabanga yamakhehla kushuka lambile namhlanje bese ngikhuthaze ephaketheni ngithola 300 rand bese ngibiza uNkosana lo Nkosana engambiza ngamthuma inkosi wathi ephuma lapho wayothola umsebenzi ngithemba ngeke lapha asebenza kusukela ngalelo langa bonke Nkosi ngoba ngamthuma nje kuwe awuhambe Nkosana kamlotshwa uye lapha eTabaso ufuna ungithengele amakhodriki ngale mali uphinde ungithengele amaglasi lapha ofozelayo usheshe ubuye ngithumela ugandaganda leyo ndaba thakathi ukuthi awuyolungisa ukuthi uyazi mhlawumbe masifika lapha lofuna ukuthi libe khona luye ngemoto ukuthi ezokwazi ukuthi around bele khadi seki lapha phambili bese sebuya-ke semake sebuka-ke nomkhumbi wakhe ngoba kahambi uvela landele umkhumbi wakhe impela ngiyabuza-ke mina ngithi hawu manje njengoba uza lapha nje lokho lona ngoba ngathi ususukile nje naye uthi ngihlangane nawo usuyophuma ngegede ngine cha asenze ukuthi masihamba la ebesehlule khona lapha singene khona bese ngithi memeza lapha uthi fire ulimi lwaseGoli phela nokusetshenzwa akushiwo ukuthi ushayile kuthiwa fire ayibonge Nkosi bese kuphunywa-ke basekufuka bonke abantu basebehlala lapha hawu bakhokheli ake nisiphere nawo drink-ke kodwa uthatha iflavor yakho uyibeke phambi kwakho nje usipho umkhukulana athathe eyakhe yedwa uqame ayibeke phambi kwakhe yona kwenzenjani mfundisi cha siyacelebrate akukho lutho siphuze le kodrink sonke lapha
sesiyahamba siyodlula lapha kwanotata abathakaza uma kufika kwanotata abathakathi sijika ngempela hayi wenze kahle ubandakanya bese sibuka leli sonto lasewesini sesiyasishuta leli sonto uma ngesikhathi ngifuna ukubona ukuthi kunesihlahla laphana singale ngasentshonalanga simile kahle sanyunga sathi manje ngithi uma kushuthelele isihlahla leli sonto lesihlahla sisokhakayini siyoba sihle lesi sithombe shuthwe bese sithi siyabheka lapha efonini yethu hawu uNkulunkulu wami nanti leli khehla lahlekile uyazi ngabuyela emotweni ukuthi kuhanjwe wahanjwa wayibonga inkosi bonelelani khona njengoba mina ngithi laphana ngiyayibekile igijimela njena nangu umntwana engimubona kuphuma umuntu ongekho lapha okushutha khona uyaphuma la kuphuma yona leli khehla ebengibona laphana sathe sesisaka unyazo lesulu bese libungile lesulu bese lashuta hayi impela umqalo wendlela nenyanga yesulu amen manje ungayenza njani into enjalo ufuna bemphethe wena nje ungakaboni kahle njena fuka kusile yipi baba
Makosi aye nakhona esiphetweni ngoba ngikuqile njena ngizwa mvuka amashozi ukuthi anisume eqiye angibuyisele intamo esifulwini kungaze konakale emhlane ethempeleni inkosi ubusisele esifulwini. Siyabonga amazwi esephiwe umfundisi wenkosi, inkosi izimbusise. 19 sizocela umshumayeli Mabizela wasemfudumaliweni esikhobeza inkosi imbusise. Inkosi musipho ngabangcwele.
Hallelujah.
zonke